Kalanganan Koht ranwat ibilmanan kita so ma welcome Komwi. Amen. Dukayang komunan Mahsen Koht yang iya kitan kin kilang. Uya kapayong kitail kan Rong Mahsen Koht. Ibil kasi yama. I anso bukat magtail ka. Take advantage on sort of little, especially media. Okay, work tell. Kakto pasangap tayo we Rong Mahsen Koht. Hallelujah. Kareta wasama kamimia. Aleti tama kom kakaleti. Tama amen sang kapuran wat aleti. Amen. Nan subject yo makot katun mo itong katailen. Rong pana. Kami leleme sansal pon. Lechay topican. Atail topican ko siya. Atail Rong Mahsen Koht. Kaya po maula mimi wasaw. Amen. Amanan mimi wasaw. Okay, song iyo makakanwiya kapag kiyang kauno tel kiyang Koht. Kayo hutan tel banana Rong kuburan Koht po taile nasa. Okay, taile nasa. Differentiate taile nasa tama tail. Okay, taile nasa me song koros mo yang tail. Taile nasa me maur Koht katin katkitar ni lobo. Maula miyer ni lopo, kelail miyer ni lopo, bawete miyer ni lopo, maur sarawi maur makalekal miyer ni lopo, ita maktaban wiya, kitaan ale. Amen, kitaan ale. Nuposon, o kamele lo koporporki, o kiyang namakit. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Okay, okay, the Mahsen Koht, yay atail maula. Amen. Rong. Hallelujah. Kabang maula. Amen. Kabang Rong. Kabang maula wasama kamimia. Okay, mangatete yang katail. Me Jesus tutueta. Okay, Jesus kan kamau yala. Amen. O Jesus bilkatki yang katail manaman. En kitail ka kaus ngen saut. Kitail ka chia kati ko wela sa ngonta toka naman jitikan koros. So Rong. Hallelujah. Amen. Maka uya Rong asang takta. Ka uya Rong asang. Okay, menimpom kan. Taka Rong asang ramasakan. Maam sumawan suruh kak maula. Okay, kami menan. Songan stage ma. Stage in cancer. Stage in motor. So to kakaluta, maskunda, song eu, kader maitang waran Koht, sota mekot, awan, o kakbang ko waran Koht. Amen. Hallelujah. Ako chabananane kiyang Koht. Okay. Chabang kiyang gaun ata poson. Kiyang gaun ata mongyong. Okay. Praise the Lord. All right. Kalanganan Koht may isang kapuranot. Yang yakolanan, Exodus. Okay, kamelele may yew. Pel foundation kasampal katailan Rong kapuran Koht, Mahsen Koht. Isak lemaw. Exodus isak lemaw. Irajigajak riya isak wano. Exodus isak lemaw. Okay, Genesis, Exodus. Hallelujah. Exodus isak lemaw. Amen. Irajigajak riya isak wano. Alright. Okay, ibang watak mamasa ni. Mami anong buksarawi yang iya kecapil. Okay, taroboy teklang. Watak Rong. Mamasa ni yang Israel. Makmail pan pek yang niya taulul. O kapayata tama pong. O tataur ay kasandi koros. Isotra pan kologeken kumail. Eu sangan somaw suat ko. Me I kaloke kiyermen isip ko.
pa yei ngai kauno makin kamakale kumaila. Oh, hallelujah. Hallelujah. Okay, kita we kita me kasaya an so me mimi the men Israel ko sansan nan isip puksaraw ka te yang kitail man so me Koht katin maitong rail the koloka men isip kan men Israel ko salla nan isip kauno Koht ko te katin kapich rail sang kasalatak rail sang. Okay, pan kana utaken sansal. Okay, da latu, amauren latu. Okay, ren meni sipkan. Okay, kauno katarato Moses, ang men Israel kan, o bilbachang at the same time, mekot huyawi. So on kolokolong kay huyawi ang men isipkan po eki Pharaoh a kapchakay. Okay, tanan markian isipo a kapchakay po eki a soto katarayla. Well, buksaro ka tete yang chain makauno Koht katin kupurata. Okay, bueki and display may quarterman. Okay, may sota makakong. Amen. Hallelujah. Displays power. Kapareta tuana manaman unsak. Hallelujah. Apsonge o mewiyawi. Okay, songon kolokolong kayo yang rail ye kisa somao. Okay, somao. The amitata. Okay, manin kaukan te somao. And effect maurin rail man isipkan. Okay, ari imikos ko sa yawasat. Okay, me tanapayengay kauno na rajikitik riyay sa kwano las Mahsen payengay kauno makin kamawi kumaila. Okay, rajikitik riyay sa kisu yang yawatak mantan rano rap tolu lang elem wasa me utun pil isak riyaw o tuka pam isisak mia irail kawata imorail umpal ko wasaw leman pilo ko. Hallelujah, glory to God. Okay, ikamele le me sansalong katail wasant iba watak nilo kaya wayet. I'm gonna read it in nilo kaya wayet. Okay, buhay kisong yung may kasampal ki tama Koht masani wasat nan Exodus isak lamaw riye sa kwano Hallelujah Jesus. Okay, masani wasat riye sa kwano amasani and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give care to his commandment and keep all his statutes, I will put none of the disease on you which I have brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Hallelujah. I am the Lord who heals you. Faith. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. I Koht makin kamawi kataila. Amen. I Koht makin kamawi kataila. Amen. Koht tutueta. I meka sayaw. Soto wakla. I makin kamawi kataila. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, kasampalong katail, okay, tama, kauno Mahsen wasat. Kayo, utampuk sa Roma sa niyang katail tana, makumail pan, peikyang niya taululo kapayata tama pung, o tataur ay kosanatakan kors. Praise the Lord. Amen? You know, Koht sotra favor ke men Israel ko, te sotra kanay men Israel ko, awi yakaw men isip ko. Okay, after ila sama, men Israel ko, Koht katin kupura tapo yan katin kapicharaila.
Okay? Amen isip ko rakang rasuto man paikiang kauno at chachan kauno. Okay? Mahsen yang rairan kataralan na aramasakan po rangka kautak yang kaya puksaro Mahsen me faro kan kapchakay. Okay? Kapchakay suta muitala. Okay? Ari esan sa long kacay. Okay? Men Israel kan kauno Mahsen yang rail ran kanayong Rong kanayong amen Mahsen kan. Okay, ari yan a child topic at kosaya. Rong. Okay, kitail pan Rong Mahsen and Koht. Okay, wege Mahsen and Koht pilkateti yang child me. Yeyi kupuran Koht. Mahsen and Koht yeyi wini. Amen, makin kamawi kitail la. Mahsen and Koht, hallelujah, makin kakairata child poson. Atail kamelel, atail koporoporki, Kohtmanet, glory to God. Amen. But niyan so magtapa rorong Mahsen and Koht. So tulibilibil sang so mau tame mimirem. Hallelujah. Kasola pan pungki and mimirem. Amen. Bil niyan so magta rorong Mahsen and Koht. Maurin tip. Magtawiya maurki. Katabil pan sola. Okay. Men wiya tamen tokiyang. Pagkataba na sa tama, maurinti pita me kan uya kalwa yang tamela. Amen? Ay so magtarong Mahsen and Koht palitong kata. Okay, maula. Okay? Yamo mo. Ay so ko uya rong Mahsen and Koht ime ko sa yawa sa tana. Mahsen yung ray makmail pan pake yang niya. Tolun. Amen? Pake. Pake ang kauno. Praise the Lord. Gay kayo rapake yang kauno kapayata tamapung o tataw ako sunatakan koros. Okay? Isotra pan kologe kang kumail. Eu songan so mao suat ko may ikologe kiyar menisip ko. You know? San sa long katail wasat me. Marapan sa pake men Israel ka. Megos ko sa iyang. Marasotra pan kapayata sa pulmamasan. Kay rabil pan yang lel. Nan song tarabil panyang len nan kapal me menisip ka. Wait lale. Oh, hallelujah, Jesus. Okay? Apto ulapil Mahsen iwasat na. O tataw ray kasandikan koros. Ta kasanti koros. Isoto pan koloke kang kumain. Eusang so mau suat ko me koloke kiyar menisip ko. Paye ngay kauno mekin kamawi kumain la. Amen. Ismakin kamawi kitaila. Yei Koht mekin kamawi kitaila. Yei Koht mekin kamawi yala. You know, kabananana kasaneti na namongyong na namor. Ma Koht wiya amson kamawi yala. The Koht mekin kamawi yala. Amen. De eusong doror makakaparoporki. Okay? Pwede wasat katete yang tail makauno. Yei atail maula. Te kauno mekin kamawi kitaila. Hallelujah. Sansan. Nana tail tapik me sansan pewe. Kaya ko siya Rong Mahsen and Koht. Okay? Akapan maula. Praise the Lord. Praise the Lord. Kapung Koht. Okay? Hallelujah. Yang yakolanan. Praise the Lord. Luke Bayu. Amen. Glory to God. Luke Bayu. Okay? Rong Mahsen and Koht. Makabilsay Rong. Iman katete yung magkupuran kauno Koht. Ken maula. So tulipilipil tama ka mimilale. Taka sosopay. Tama mimipom. Tama mimirem. Ranwat kupuran Koht. Ken asama Koht kupurki. Ken kamahuyala. Amen. Ken maula. Amen. Hallelujah. Kupuran Koht. Ken maula. Hallelujah. Inta kupuran Koht yan maula. Amen. Praise the Lord. Ranwat kavanale. Ang maula ni maran kaun Jesus. Hallelujah. Ranwat kavanale. Ang maula ni maran kaun Jesus. Amen. I've noticed tame masanita na kachailpan. Kapayata ta kachailpan. Rong. Okay. All right. Let's go to Luke. Muna ipan totola.
O tabang kapakapki. Hallelujah makasomao kayang uya rongorong. Kapunga Koht may isang kapuran wot po maula sang ni Maran Count Jesus. Amen. All right. Luke. Praise the Lord. Luke payo. All right, Luke payo. Amen. Luke payo. Check. Let's start 42. Okay, mamiyanong Bible katabangkin. Watak Mahsen in Koht, All right. Paisakriyaw ni aran pasang sisasap kachisang nan kanimo o kachla kalapukala wasakis. Aramasoko arachapiata raparapa kiseli ni artiarata rap ngitingit kiyang enter kachilasang reray. Oh, hallelujah. Ngitingit kiyang enter kachilasang reray. Aptaula pilmasa ni rajik paisak silu. Eap masa ni yang ray. Iutan pan pil kaparang ki rongamawan Wayne Koht ong kanim taken. Pahima Koht katin paranekin niyato. Amen? Ipan kaparang ki yang kanim taken. Ta? Wayne Koht kaparang ki. Waweki me anane katkatete Wayne Koht ong nan kanim kors. Kaya pagkayla sa wasat may ikarapan na katsto. Watana. Amasa niyang rail utan pampil kaparang ki. Rongamawan Wayne Koht ong kanim taken. Pahima Koht katin paranekin niyato. Amen? Hallelujah. Wayne Koht katkatiya retail. Wayne Koht mimiya retail. Wayne Koht Christ katin katkito. Retail. Niyan so me pola sartiya sata. Wayne Koht mimiya retail. I Wayne Koht ma. Wayne Koht ima kauno katin mama sani. Kay maktelpan tataw. Maktelpan kapayata. Maktelpan kanayang o kasampalgi. So ang koros makot masani. Atama wiyawiyang menisip ko. Sotrapan wiyawi. Koht sotrapan waitangan wiyawi. Retail. Ya. So ang somao kan. Kay makin lelel kitay. Amen? Somawan cancer, somawan matak, somawan maskun, salangopon, sotokak lokaya, sotokakalu. Amen? Sotalipilipil, sangan somauta. Somauta magamimila le ranwat. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil kakasama, magtaban peik, magtaban rong masanun Koht, o peik yang. Hallelujah. Kapayata. Hallelujah. Maula am. Amen. Patastukak sabsabay kang Koht, akta kasik me maulata. Gagak maula, ap am maula kapil kak katiyasang. Amen. Tastumen maulang sinansokis. Afkachamen maula patapat kukolata. Amen. Ok ta sotrapan play giyaman. Amen. Makatiyare ram maula kapil prong lotiyang nan soma. Koti kotaman mamak. Koti kotaman ma onapatar puen makong komuyungay. Bakchan bil tolanta mamor nan kubra arrain atamamor pon sambawat. Glory to God. Amen. Amakamen maula pueki kamasak mela kakang mela ay banin tayong well kachal korosutan pan mela apata mamor en mia karba eu ata maula en katete tayis Koht. Amen. Kaite na menta wasakset. Yesu talibilibilis me po sa masa ng Koht. It's not about me. It's not about them. It's about Jesus Christ. It's about God, the one, hallelujah, who is faithful. Hallelujah, may pang purong katsto. When halikatay. Amen? Ngutang tayo pang kukosang nan maurat.
Kay maurus ito pa ang patapat ko kulata. Well, dami ka sompal ki at ay tabi ko sa iya. Rong Mahsen and Koht. Amen. Bakan maula. Hallelujah. Kay makarong maam so maun sutukak maula. Well, there's a good news. Kakak maula po Koht Mahseni makupura katan maula. I Koht en kamawi kitala. Hallelujah. Amen. So ranwat kay word that makot Mahseni yung don't give up. Kater pangata, kater ruti, kater soto kamelele. Amen, glory to God. Unless kauno soto wiyang Koht. Maka solang gabistim ni manang somao ter maitong len ramas ter maitong chapel ter maitong mata and in tayong maula kay tenam. You can be healed right now kagak maula. Amen. Makapan kamelele. You know, puksaraw ka tete yang kachil palilaut en sapulman Christ. Yan so megan katin kamaw ya la Israel kan megan toke, te Israel kan megan toke kalapa kay ta punginal ko the Rong sapul mamasan kay Israel kan maula okay o kosang ni Israel poson. Jesus can identify can kasaleta tanaw pueki yang posonen makamawi kala. Arit kasa tame katete yang kacay okay iman ang courage kacay katete yang kacay mag-count Jesus to operate niya fully God. Hallelujah. Kay ten sota operate niya wiya utan kotaman. Kay pueki abilkatin mangi me kachaban excuse toto. Taban apo Jesus kakuyamet pueki I kota kachail maramas. Nak tapel buta bam ptiyati. Kay tamataman me Jesus Mahseni song koros me wiyak ted bang wiya lautsang pueki abang katlarin samo. Amen. Mark 16 katete yang kecil maktel bang kamelele meman me bang kamelele sign ka pan yang rail ya sign in logaya toror kamau yala somau okay so kamau yala somau hallelujah praise the Lord ren Koht stoya big deal. Amen. Hallelujah po ya letangacha ngayon sa utakan rail tang. Amen. And so me disciple ko katarala 2x2 kola irai kolo kaus ngayon sautra para ko to tama Jesus Mahseni. Ek maite peren ke pueki ngayon sautra kanakin toki yang kumail. Mail peren ta pueki atamail kan. Intinting nan pukan memamaurkan. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So nothing is impossible. Sota mekot me apal. Kampakapay riya yawasa ko mama santosang niya makampil kat pompey Koht kat wasaw makam kat nan away Koht kat wasaw makam kat nan mainlanded Koht pil kat wasaw. Amen. Koht kat wasat ono patar peran wat am api makanan rongan met. Amen. Tame mama sani yang kecil ni tapiyo okay maktel pan nanti yang kolokol sa pulmamasan. Kapayata, taulul, tanabil taulul. Chatak mau, can bake. Kaya Koht sa trupan, may tong. Tama uyang menisip ko. And uyaw po na maur. Amen? Hallelujah, hallelujah. Okay, arime kaun Jesus Mahseni yang kecil wasat. Okay? Rapaki nigit eter kat lasang rail po wana rail inanan excited perenki kasamo tamatamani Jesus am ria ko soto perenki tona wasa soto kamelele imakareta resoto kaklang tana I couldn't okay tana me soto kakuyata manaman wasa weki ara soto kamelele tona wasa. Amen. Praise the Lord. Kay estukak katin wiyata manaman. Waya kiyar soto kamelele. Ima kareta soto kakuyata manaman nanawasa. Okay? Ari akasampalang katail. Okay po wasat katete yang katail marangit ki en mimi charere. Ata Jesus katin Mahseni. Tana tuon wasat tekan pilanana Rong. Ranana Rong Wayne Koht. Pai karapan kota katin katariado. Praise the Lord. Ariman katete yung ranwat.
me Wayne Koht out ki kupuran Koht. Amen. Wayne Koht me Koht kakao. Hallelujah. Ibel bangga saya. Wayne Koht me wiya me maur lale. Me maur pon sampawat mga nimpil sang sampawat a Wayne Koht me kakao na maur. Praise the Lord. Pweke Christ I me kaunta ay maur. Amen. So pain nga yan na nakasompal ki ay wiya rorong kupuran Koht au tapan weyo. Nanti yang kapayata ko lang ya sila sang ya songkan po. Smiya songkay mebel ka contaminated atay mo. Kawela, the wato sumaw, the wato kariya. Okay? Pweki still bilibilo ay. And so may muitong Christ na mo so tramin makauno kisanger ang bilibilunsak. No, ito ko ngay. Okay, yet. Okay, kita will continue. Okay, tukola chanan iralaut limau, tama-taman iralaut limau, iralaut payo magtawat watak. Iralaut limau. Okay, irajigit isak riyaw koti. Okay, Mahsen wasaw. Ewan so sises kat nan kani mo. Wasame all aman kin yang miya metiran tok. Hallelujah. Ni olo a kilangata sises a partiyang nanpwel. Mawa o patuanong. Main, makom kachin kupurki, kom kak kachin kamawiyal, kamakaleyata. Makom kachin kupurki, kom kak kamakaleyata. Amen? Irajigay saksilu, sises kachin kapala, lemao pewe o toke masani. Memao. Hallelujah. Memao makalekalta are niyan sa water toko a kosang ren olo. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Okay? Niyan sa water. Inta niyan sa water. Niyan sa water. Glory to God. Tell we kam kamelele me maula ranwat an sa water magarorong Mahsen Koht. Maula wasa magamimia. Amen. Amen. Hallelujah. Mahsen Koht on Komwi ongay. Amen. Hallelujah. Mahsenet kaiten sayuma. Hallelujah. After kapatay ang ataposon, kaporopor ke kauno, maitong kauno, winsak na tamor, o kasik, po Koht pan kating kasalatak kamwila. Wasa makamukatkatia. Amen. Amen. Well, I'm going to read it in English, Pwede kameleleme and sansal tamak tel koskusiya. Okay, Isak riyaw. Okay, Mahsen wasat lamaw. Isak riyaw, And it happened when he was in a certain city that behold, a man who was full of leprosy saw Jesus, and he fell on his face and implored him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then he put out his hand and touched him and saying, I am willing. Miya sinwak pasang wasat. May mensayer. Okay, mensayer mo na taban tolaw kapag strana ne katan batabatak re maka kamele lo sa magamimia tabang pungkubana release ang maulan ng clockwork kaban salatak lawa sa magamimia ni maran count Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. Believe with me. Kamelele pagkarabaki ya wasa. Makarabaki ya rimenta yung Rong. Pagkauno still kamkamaw yalato stomaw. Amen. Kauno mamaur. Kauno tutueta yi koto makatiniya sipil koto makatkatreta. Amen. Glory to God. Karatak tabang pungkubana maula ranwat. Amen. Baranwat kaban maula. Amen. Hallelujah. Apkana na kitana na Rong tama Koht Mahsen. Tuweta maur sotik. You know, yamuman maur sotik ata aleyang kata maur sotik. Okay? Maur sotik kosang ni am Rong kayo. Kamelele na namong yungan. Makraisi makaon. Koht kating kaya sa sang mela. Ko katete ni kilina woman. Amen. Hallelujah. And we alam kaunan makakiyang tipam kan. Okay? Kasomong katlong niyam katete.
Hallelujah. Then also to ka puyala o ai. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Piltuweta ni irair en maula. Amen. Makamen maula hutan kapan rong kayo me maula kupuran Koht. Hallelujah. Rong me Wayne Koht out ki maula songkoros magtailanane. Praise the Lord. O kamelele. Hallelujah. Kascho pakpaki selupuya ki aramas. Kascho pakpaki selupuya kita. Apka sama Christ. Amen. Ye isa po liman Koht ime masa niyang katail wasatari. Tami man kasi yan. Kaya pompeyas chanon san sal wasatana. Sises kas Tana ni ola kelangata sises parti yang nan puel moa o patuanong maing makom kachen kupurki kom kakkachen kamakaleyata. Ya peitak yo makom kachen kupurki kom kakamakaleyata. Amen. Ata sises sapang kuwasat kina lo kaya bobeta na sises kachen kapala lemau po o taka masani. Memau makalagalta. Memau makalagalta. Esto no sansal tame ko siya wasa. Na lo kaya wayata na. O lo kasi if it is your will. Okay? Narajigit kay sakriya ko. Amasani. Nan rajigit kay saksulu. Kupurmak. Then he put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Amen? Mana ka po tana makupuramoy, yan maula. Okay? Akom kupureya. Makupuramoy, yan maula, chok-chok. Mimina na somaw, mimina na utahan somaw me chok-chok. Tuweta aramas mamorap melar. Baya kita, nan sanganan sawo, rastukak pachong aramas. Okay? Baya kiyara il samen. Okay, raket reter kataur somaw illegal ran mamon nan public. Apniyan somaw olo kelangata Jesus etanga. Hallelujah. Amen. An rajigajik na ralaut payo chay kak Rong chay kak kilang me ikarapan Jesus kat selinan wasate kapweki Wayne Koht and lo kisel wasakoros. Aramasakatan kak rong Wayne Koht. Hallelujah. So kareta mana kapot ima kareta etanga Christ masani makom kupurki kay kom kamawiyala. Jesus masani yung wasaw ni sansal na lokayang waya instead of lokayang bombeyutan na mamaw makalakala. So to sapang Ima kareta paktoto keng kiyang katail poeki. Niam sasa makupuran Koht maula. Ima kareta kesay punggila kan maula. Iba nenda yonan Wayne Koht tirega maula. Kupuran Koht kan maula. Amen? Hallelujah. So, amasa niyang katail wasat na radrisak suluo. Then he put his hand. Amen? And touch him saying, I am willing, be cleansed. Immediately that leprosy left him. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Okay? And he charged him to tell no one, but go show yourself to the priest and make an offering for your cleansing as a testimony to them, just as Moses commanded. However, the report went around concerning him all the more, and great multitudes come together to what? To hear. Okay? Hallelujah. Hallelujah. Nalawayang bombet kasi yatana. Okay? Si sasarmasan niyang katepantang amanta murena maulaw, murenola maulaw. Ako'y o kasaliyang pain ko samoro puen kasawiyuk ka kita mayrang en kateten o makalagalar tuan me Moses kasanedi. Are rongan sises ap loksel wasatoto o aramas ngater ap ken pekondong re paran rong sapon mamasan kan o ale kamaupan arail sumau kan. Okay? Ap kachin kachla kalapukala na insapchan kan
wasakin low ya. Oh, hallelujah, Jesus. Aramasakan kin pokodong paran rong masanin Koht. Amen? Imegos ko sa iyaw. Okay, atay laralap ko sa iya. Rong masanin Koht. Okay? Pwai wasaw makapan. Rongorong utan ko sombal. Pataka rongorong i makakam kamelele. Amen? Armaka anana maula. Kanana salatakla. Rong masanin Koht. Amen. Boy, maula ay. Okay, we're gonna pray. Amen. We're gonna hallelujah. Te bantola taktail. Kapakap. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yawasaka mimia. Amen. Glory to God. Glory to God. Amen. Hallelujah. Koht mamol. Koht tutueta. Maulam. Amen. Kupuran Koht kan rong Wayne Koht. Wayne Koht out ki song chorus. Amen. As maula mimilale. Salatakla mimilale. Okay, makabilkan con oppressed by the enemy. Okay, kahanan deliverance. Glory to God. Ranwat kabilkak salatakla. Praise the Lord. Shitiriando robukondo. You know, kamelele, utan ko sombal. Amen. Kamelele. Rong ko kamelele. Makupuran Koht kan mayaw tasang nan sumawan. Kupuran Koht kan maulasang nan sumawan makamimilalin. Kupuran Koht kan salataksang. Okay, nan song ang tiga na ni magamimilale. The song mo na ni, the song yung makin apresuk. Okay, itanguk, takat rapoyuk, nipong, the beneran. Okay, takat rapo matamataw. Hallelujah, kakaksalatak sang lale. Amen? Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Okay, niyan so may ebeluya, koskoseita, okay, ikakon na espirita. Amen. Kakao na espirita memia maanan maula ranwat glory to God. Kachapan pungkupana. Amen. Hallelujah. Po maula am. Abiyet may amen ganda binuyan. Okay? Glory to God. You know, kachana na kasanete na natamaw iter. Amen. Kauno me wiya. Atail koten kasalatak katayla kamakali katayla. Te. Okay? De song taken. Song taken. Taisuka kapatapana. Mixed atail faith. Okay? Glory to God. The name of Jesus is powerful. The blood of Jesus is powerful. Amen? Manaman sang mekoros. Okay? Ranwot tapa ang bungkupanaw kawela. Okay? Toko tong screenan. Iban toko na ang pawan. Makasumaw. Amen? Glory to God. Iban release maula po na maul. Okay? Tamataman. Okay? Maran Jesus ye Mario may yang katail. Okay? Sang nalang pagtailan maur kila. Okay? Maran Jesus manaman sang song course. Okay? Magan karkarampayuk. Okay? Kamelele. Kamelele po ma Jesus tatong kipina manaman pantak lang. May watong niya po. Ibang kasalitay manaman ranwat. No. Ekin na napapusa ta masanin Koht, rakan rong, oral kamelele, akin masa niya rail, amail poson, makamawi kumaila. Kanana kamelele. Amen? Pachang, karabrabaki sa liya ram salatak. Amen? Ang maula, kastukak tiyar. Amen? Kabilali yung sa liya wini, kaya kakan maula pilpurong. Well, healing makauno pan kiyong pan patapat kukulata. Api may patuano, karapa euta. Maula pona maur. Pakan katete iskot. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Oh, hallelujah. Karabasando robokondo. Tako tong screen na ibang kapakap kunuko release maula pagtel kosko siya tel tapik maula. Amen? Masanungkot mamaur tutuwe tayo ranwot kukulata. Hallelujah. Kauno still ka kamawyala. God still work miracles. Hallelujah. Amen. He's powerful. Amen. Hallelujah. And He is our healer. Well, if you are sick today, we're going to pray together and release healing upon your life. Wherever you are. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The Bible says that the crowd gathered together to hear the word of God, and heal of their diseases. All of them. They were healed. Amen?
Hallelujah. Imakarata kamelele. Me Jesus still come yala so and clockwork. Let's pray. Hallelujah. Wherever you are. Mighty God, kalanganin kami. Oh, Father Lord, in the name of Jesus, Father Lord, I thank you, Lord, for the faith. Mein God, kalangan, Lord God, poson, mein God, me makmakit kamkamakit toto ka rail maur makareta, manakap manit, the painakap manit, Lord, engatokin and clockwork, oh Father Lord, give barrel kan, Lord God, wherever they are, mighty God, you will release your power. I command, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Your healing, hallelujah, mighty God. Mein God, kalangan, you will manifest yourself to them right there, mein God, kalangan, where they had right now. In the name of Jesus. Kurabasato robokondo. Kalangan kiyong maula. Kalangan kiyong mein God, salatakla. Kalangan kiyong yo, mein God, kalangan. Sa palianta, nganan, cancer, sa palianta nganan matak, sa palianta nganan, hallelujah, sangan nganan deep corrosion makina press them, O God. Sangan ngayon saut kan masaliray numaran kaun Jesus, ikaw si kawegila intan Jesus nan clockwork. Kalangan kiyong kumuran what, O Father Lord. Wegi sapul mamuimasan mamau tutuetra ayo ran what bil kukulato sam. Kalangan kiyong kumi, Lord, hallelujah, pinakap manet. Mein God, kalangan masalat aklar ni maran kaun Jesus. Hallelujah, release maula nan clockwork, Father. Kaum kachin masan isang kita pat, pon mesomau kan, release maula lo Lord God. Hallelujah, kau sa sangan sa utra no, mein God, makin kat-katirapwa, sangan somau, lusulus tabil. Mein God, kalangan sote libil. Sangan somau yung memia nan clockwork, in tayong patiyay. Hallelujah, sang nan palwaran ni maran kaun Jesus. Oh, kapangamaram, yo, Father. We thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Lord, for the power of the name of Jesus. Nan klokotosa. We release maula ponarail mo korusian ma anane nan klokot numaren kaun Jesus. Mein God, kalangan irail kan mepisalla, mekin oppress, mein God, metepel kan katkata dengan saut kan katkata intayo ngen saut Rong leyet wasama kamimia intayo nan klokot. So tampung po na maur. Hallelujah. Paisang, hallelujah, nan clockwork. Isilaki ti i ne maran kaun Jesus. Ne maran kaun Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Wasama kamimi, glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Taulatak taban kapakap taban kapakap. May tong rise na namor. Po iban tayong kakakkan, maula, kakakkan, and so what? Okay, at magkasutuba may dong rise na maurunsak. Ay bantay ang mga inchabelan ko to prong prapasang ang maula ng kalakwat. Amen, aktaman silati. O sobaysang. Amen, sobaysang. Hallelujah. Tatakin naman chichiyo koros. Likaman naman chichiyo koros. Okay, o plata, tamak tayo watwatak pananan, Exodus, isak lamaw, riyesak wano. Magtail pan tataur, magtail pan peg, magtail pan lalabot, magtail pan melel, kolokol. Amen? Kot soto ba may tata, songan plagues ko, te songan sumaw ko, and prong at ang kwati po tayo. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Okay, so alasang yak, uyaki pinam. Amen. May tong Christ na namo runsak. Makasayk may tong Christ na namo. Maka may tong Christ na namo, rimantayon, don't play around with your life. Kate song me motong ki amor, pui pantayon, this is serious. Okay, makabang may tong kauno, takalete pila maula, ap ka still wiyata, amor, ten senatile kan, te pom kan. Pasayar, tamak child kun wiya, makin kasamne ka of course. Ka open tang amuntitiyon, purong ko to kawela amor. Amen? Just try not to play me yaman. Okay, po kauno maktail panso pa iyang. Korusian panso pa iyang God. Amen? Hallelujah. Just try not to play me apo pino kapakap luwat apo pino kapakap kailan pino kapakap. No. That's the lie of the enemy. Ita megan watong Thailand ukipanatame kupuran kot pakan katyasang. Kan bunbunot ki chokot kisang. Kupuran kot kan maula. Ima Jesus masani yang all motoro. I mean all choktoko kasaya makupromi ipa maula. At ta Jesus sapangki nalo kaya bobeta na memao makalakalta. No.
Kay teni me Jesus masani. Jesus masani I kupray. Kareta makalagalta. I kupray. Kupran Koht kan makalagalta. Kupran Koht kan maula. Kupran Koht kan salatakla. Amen. Arian so makasalatakla. Katete. Da Christ wiyang po na maur. Amen. Katete. Istuntintakan katete yang niya. Katete nan win Koht. Katete puya ki bantayang lakapalik Japan mo silang Koht. Koht kay may tanguk chance te may tang ya chance kachan wiya mamor puya ki kachan katete. Amen. May tang Christ na namor. Hallelujah. Simple prayer kachay upana tap kautan pang wiya sang na namor yung. Amen. Wasama kamimiya. Okay, maranwa tima kapang may tang kauno na namor. Praise the Lord. I'm so honored and I'm so blessed to lead you in this prayer. Hallelujah. Prayer of salvation. Amen. May tong Christ na namor. Amen. Okay, kita kapakap. Kasi yaw maing Koht. Kalanganin Komwi. Kaping giyang Komwi. Puya kiyam kachin pakangya. Ranwat. Ikamelele may wiyaramas te pa naman. O ipakiyang Komwi maing Jesus. Komwi yung kachin makakiyang ya te pa ikan koros. O ipakiranwat Komwi yung kachlong na naimor. Kauntay mo. Uyakin niya ala ramas makong kachong kupur kiyan uyala. Aute kiniyang nga namusarawi. Puyan kak mamor ke kupuromi. Ran koros. Kalanganin komi. Puya kiya uyalar sapul mami. O kalanganin komo puya kiya uyalar ray Koht. Nemaran kaun Jesus. Amen. 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 Glory to God. So, wasa kaum kat ya. Amen. Puya kaya life met katay suro kilang amen. Abi cha mi ikakilang atam te ikakilang ton life. Amen. Baga inteng. Abi stok lang physically. Abi kaporoporki kameleleme. Kauno toka maur wasa mekamimia. Amen. Baik. Itamiman ka sa iya baik. Okay. Dan son walu. Buksaraw katete yang kacay. Kaya an so me. Rawato li and not kepal waroka sa tiyang mon Jesus. Okay, buksaro ka tete yung child maraw yalar po Jesus and katik Jesus sur katik ata amor. Iray bil kukulasang. Mego Jesus masanita na li. Yainom. Yairail ko mapang katiku tana sota. Sota me tama lulua. Tana memoaw bil distrubang katiku. Ang kukuwi. Terprong yatatib. Amen. Kukuwi. Wata maula. Peraperen kuwiyam kapungong kauno. You know? Jesus masani yang ol motor, ol tok-toko. Kuwi kasali yang nguk. Iray samuroko. O kapayata meirang. Kay makot kakalinggiti. Tako sanet Moses kiyang kumain. Kasali yang meirang kiyang kauno. Ang maurunsak. Well, imaur makot kayo kupurki. May tala maur panuyalamen meirang maur masarawi. Kaparan pa ang kupuran Koht. Amen? So, kalangan kiyang kauno, ikamelele may iyaw sabtak makot pilitang katailmet, kay klok bilimaw, amen, namaisang, kay bangin tota sierap, Rong, iyatail tabi Rong, bakan maula. Liwar mo iyo bil Rong, may Jesus kat koto, ikasanete na namang yung may pantaw kay chopungin haliko. See? Jesus kat yen sam o yellow logan katay. A poson mamimre man o poson mamimre. Rong kupuran Koht. Yaime kiyanguk. Hallelujah. Access. Direct access. Ong nan wing Koht pakan pulaw. Kanale songkoros ma Koht kat kitar. Maula Koht kat kitar. Amen. Salatak labil Koht kat kitar. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kalanganin kauno. Amen. Kalanganin kauno Kalangan kiyang kauno ang maula. Kalangan kiyang kauno ang salatakla. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Main Koht sa kapriyong Komwi at kapeng. At kasabal kalangan kiyong Komwi. Maula. Lord pon riyay kan tapon iray kan koros melugluwari Komwi. Iray kan koros makamelele. O kalangan kiyong Komwi Lord. Hallelujah. Maula. Ni balinganit. At soul. O bilpalwaratosa. Wow, koros lingan koros ang kapurpuruang Komwi.